Yes, mbahaye ikaze nshuti bakunzi ba Ibendera TV mwese aho muherereye, ikaze amakuru yo mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri turi tariki 10 Gashyantare muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Reka nizere ko meze neza, kanizere ko mwagize ibihe byiza, reka nizere ko mwagize ijoro ryiza. Ubu tuvugana abasirikare benshi cyane bivuga ko babarirwa mu makamyo agera kuri 7 yose bamanutse mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri teritwari ya Fizi nabo ku ruhande rwa mama 23. Turaza kurebera hamwe intego yabo muri aya makuru, kandi uraza kunyemerera nkubwire yuko mu bice bya Prenedo Ruzizi muri Kivu y'Amajyepfo imirwano ikomeye yongeye kumvikana mu gitondo cya kare cyo kuri uyu munsi. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru, kandi uraza kunyemerera mujyane mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo mbwire ko birimo kuvuga ko ingabo z'u Burundi, ingabo za FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo ngo bari gutegura ibitero simusiga bikomeye bigomba kwibasira ibice bitandukanye ndi bukubwire muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera nkubwire ko General Mayere yakongeje umuriro utazima ku Banyamurenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mujenerali ni muntu ki? Uyu yaje aturuka he? Kubera iki yongeye gukongeza umuriro ku baturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge? Turabyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Uraza kandi kunyemerera ngubwire ko ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bari kwitegura ibitero, bari mu bitero by'ubwiyahuzi ku barwanyi b'umutwe wa mama 23 na twirwaneho mu bice by'umurenge muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi indi bimwe rero mu byo tugiye gusangira muri aya makuru. Ni bamaze kugera hano ngwaye ikaze nanone hano ku Ibendera TV. Reka nkubwire ko ari amakuru yo muri rukerera turamukiyemo, n'amakuru agiye kwitse no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndongera kukwibutsa niba wamaze kugera hano unkorere like, nyeneye like nyinshi cyane. Niba ugeze hano ari ubwa mbere unyemerere unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza. Dukeneye nibura subscribe abantu bashyashya bagera ku 1000 muri aya makuru, ndabakeneye kandi zere ko muri buze kubinkorera. Reka rero mbabwire yuko ibintu tugiye kubigenza gutya, ubundi mu gihe nawe urimo kwitegura uterekaho like yawe, uterekaho subscribe niba uri mushya, ubundi ibintu tubigenze gutya mu kanya gato twanzike ku buryo burambuye n'aya makuru. Oh yes, nongeye kuguha ikaze wewe wese udukurikiye aho uherereye. Reka nizere ko mbeze neza, reka nizere kandi ko ukomeje kugira ibihe byiza no kugubwa neza. Muri aya makuru nyemerera nkubwire yuko abantu bagera kuri benshi bagaragaye, n'ubundi ngo no kuvuga abasirikare benshi buzuye amakamyo 70 yose biravuga yuko bagaragaye bamanuka berekeza muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka ku masoko yacu atandukanye ahangaha mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko babonye imodoka nyinshi zipakiye abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23. Bikavuga yuko aya makamyo bagenekereje akabara basanze hari amakamyo agera kuri 70 yose apakiye abasirikare benshi b'umutwe wa mama 23. Aba bikaba bivuga yuko boherejwe mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri
muri teritwari ya Fizi. Aha akabari ahantu bagiye guhangana n'urugamba rukomeye cyane, aho bivuga yuko abangaba n'ubundi batorejwe mu kigo cya Cyanzini muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba bivugwa rero ko aba bamaze kudeployingwa muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uretse abakandi biravugwa yuko hari n'abandi badeployinzwe mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru abivuga, aba basirikare ngo bari bamaze igihe batorezwa muri iki kigo cya gisirikare cya Cyanzini mbere yo koherezwa muri teritwari ya Fizi, aho bivuga ko bagomba guhangana n'ingabo ziri ku ruhande rwa leta ya Kongo, ni FARDC, ni Wazalendo, ndetse bikavuga ko harimo n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abacanshuro. Kugeza ubu rero aba bakaba ari bo bamaze gushyirwa muri izi tagati z'abarwanyi bo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23 bamaze kumanuka muri ibi bice. Iyi nkuru iragaragara mu gihe umwuka w'umutekano ukomeje kuzamba mu bice bya teritwari ya Fizi na Uvira ndetse n'ahandi kenshi muri Kivu y'Amajyepfo, aho imirwano ikomeje kuvugwa hagati y'abarwanyi b'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 n'abafatanyabikorwa babo, no kuvuga Twirwaneho, bahanganye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Abaturage baravuga ko imodoka nyinshi za gisirikare zagaragaye mu mihanda, bigatuma habaho impungenge ku mirwano ishobora kongera gufata indi ntera ikomeye cyane yo ku rwego rwo hejuru muri aka gace. Bamwe mu baturage bo muri Fizi baravuga ko uko kwinjira kw'abasirikare gushobora kongera gutuma imirwano yerura igakomera. Ibi kandi bikaba n'ubundi byamaze gutuma abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi batangira guhungabana. Kugeza ubu ibintu bikaba bikomeje gukomera, bakaba bamanuwe ahangaha nyuma y'uko amaze n'ubundi hari imirwano ikomeye cyane. Mwibutse ko iyi teritwari ya Fizi imwe mu bice byaho bigenzurwa na Twirwaneho, nyuma y'uko rero Twirwaneho imaze iminsi igabwaho ibitero n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibintu byaje gutuma abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bamanura abasirikare benshi cyane ahangaha. Ni muri gahunda rero ikomeye, kandi ni mu yindi gahunda y'uko bivuga ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo baba barimo gutegura ibitero simusiga by'ubwiyahuzi mu bice bituwe n'abaturage b'ubwoko bw'Abanyamurenge muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Reka twerekeze muri Plaine d'Ruzizi, nkubwire ko imirwano ikomeye yongeye kumvikana mu gitondo cya kare. Mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kabiri tariki 10 Gashyantare muri uyu mwaka, muri Plaine d'Ruzizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hongeye kumvikana amasasu menshi. Bikavugwa yuko n'ubundi aha ngo hongeye kuramukira urugamba. Nk'uko amakuru aturuka mu baturage no mu masoko y'umutekano babivuga, abarwanyi ba M23 biravuga ko bagabweho ibitero n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo, bigatangira gutyo imirwano igatangira gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Abaturage baravuga ko imirwano yatangiye hakiri kare mu gitondo cyo kuri uyu munsi, aho amasasu menshi ngo yumvikanye mu bice bitandukanye byaha muri Plaine d'Ruzizi, cyane cyane mu mihanda no mu nkengero zaho abarwanyi b'umutwe wa M23 abafite ibirindiro byabo. Ababonye uko uru rugamba rwatangiye bavuga ko amasasu y'imbundano n'intwaro ziremereye yatangiye kumvikana amasaha y'urukerera kuva ku isaha y'isa 9 zo mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Abaturage benshi bakaba ngo bahise bahunga ingo zabo bakajya kwihisha. Ibikorwa by'ubucuruzi n'ingendo byahagaritswe by'agateganyo. Iyi mirwano yateje ubwoba bukabije mu baturage, cyane cyane ko byabereye hafi y'ingo z'abaturage b'abasivile. Bamwe mu baturage baravuga ko abagiye kwiruka
bagiye biruka bakajya mu bice bitandukanye. Hari abahungiye mu mashyamba, hari abahungiye mu ntoki, ariko ngo hari n'abagerageje guhungira mu bice bitandukanye bigaragara nk'ibirimo umutekano. Kugeza ubu ibintu bikaba bikomeje gufata intera muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, nubwo amasasu yagabanutse n'ubundi, ariko biravuga yuko aha ngo umutekano kiri ku rwego rwo hasi cyane. Reka twerekeze mu mujyi wa Uvira kati biravuga ko ingabo z'u Burundi na FARDC ziri gutegura ibitero simusiga bikomeye mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Uvira biravuga yuko n'ubundi muri uyu mujyi hari imyiteguro ikomeye y'ibikorwa bya gisirikare bikomeye, bivugwa ko biri gutegurwa n'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Kugeza ubu rero amakuru aravuga ko ibyo bitero bivugwa ko bigomba kugabwa mu bice bitandukanye, harimo ibice bya Prenedoro, Zizi, Minembwe, Puezero ndetse n'ibindi bice bitandukanye muri teritwari ya Fizi, hagamijwe kwirukana abarwanyi ba M23 ndetse na Twirwaneho mu bice bivugwa ko bigaruriye ahangaha hose tukubwiye. Abakurikiranira hafi iby'umutekano muri ibi bice by'umwihariko muri uyu mujyi wa Uvira baravuga ko ibi ngibi bishobora kuzarangira n'ubundi intambara yongeye gufata urwego rwo ku ntera yo hejuru. Aha bakabihera ku kuba n'ubundi abarwanyi bashobora kwatsa umuriro M23 na Twirwanaho nabo bakatsa umuriro utazima, bityo ibintu bigakomera cyane, urugamba arukongera gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu ngubu amakuru aravuga ko Prenedoro Zizi ishobora kwibasirwa cyane bitewe n'akamaro akayo mu bijyanye n'ingendo n'imirwano itandukanye. Akandi gace ngo gashobora kwigarurirwa cyangwa se kwibasirwa cyane n'ahangaha muri iyi misozi miremire yo muri uyu mujyi wa Uvira, aho rero n'ubundi bivugwa ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari kuribwaribwa mu mitwe yabo kuba ngo bategura ibitero ndetse bakabigaba mu rwego rwo kwigarurira ibi bice. Gusa ariko amakuru aturuka hano akavuga ko iyi myumvire byanze bikunze ishobora kutazabahira bitewe n'uko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 nabo bakomeje kugaragaza ko bafite imbaraga zikomeye cyane. Kugeza ubu imirwano rero ikomeje kugenda n'ubundi ihungabanya umutekano w'abaturage, bamwe bahunga abandi batakariza mu ubuzima. Ibintu rero bikomeje gukomera. General Mayere yakongeje umuriro utazima ku Banyamurenge ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo yagejeje ku baturage Ibaraka muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, General Mayere Rashindi, umusirikare mukuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri FARDC, kandi akaba umuyobozi mu mutwe wa Wazalendo, yavuze amagambo akomeye cyane ajyanye n'umuryango w'abaturage mu bwoko bw'Abanyamurenge. Uyu Mayere yavuze ko Abanyamurenge atari Abanyekongo, ahubwo avuga ko ngo ari Abanyarwanda, ndetse asaba ko ngo bagomba gusubizwa mu Rwanda. Uyu yanavuze ko uzavugira Abanyamurenge mu gihugu azafatwa nk'umwanzi w'igihugu. Aya magambo yateje impaka n'impungenge n'impagarara zikomeye mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga, kuko avuga ku bantu nk'aho abatari Abanyekongo bavutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo amateka n'amategeko yo muri Kongo avuga ko ubwenegihugu butashingira ku moko cyangwa inkomoko y'umuntu. Uyu mugabo rero ibi yavuze bikaba byafashwe nk'urugomo rushingiye ku moko n'ivangura
bituma n'ubundi yongera gukongeza umwuka mubi mu baturage hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi batandukanye baravuga ko amagambo y'uyu mugabo ashobora guteza urwango no guhungabanya ibiganiro by'amahoro, bityo abikangiza ubusugire n'ubutabera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu baturage n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu barasaba ko inzego z'igihugu zitandukanya ayo magambo n'imvugo ya gisirikare, ndetse hagafatwa ingamba zikomeye cyane, yaba kuri uyu wabivuze, ariko kandi hagafatwa n'ingamba zikomeye zirengera abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje kwibasirwa. Iyi mvugo ya Generali Mayere iribazwa ho na benshi, cyane cyane mu gihe uburengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje guhura n'intambara n'imitwe yitwaje intwaro, ibintu biyobya ibiganiro by'amahoro n'ubwiyunge bw'abanyekongo bose muri rusange. Reka dukomeze n'aya makuru. Aya makuru tuyerekeje ingabo z'u Burundi, FARDC, Wazalendo ndetse n'abacanshuro baravugwa mu bitero by'ubwiyahuzi ku barwanya umutwe wa 23 na twirwaneho muri bice by'umurenge muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bice bimwe byo mu misozi miremire y'umurenge muri teritwari ya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo haravugwa imirwano ikomeye yongeye kubura nyuma y'ibitero bivugwa ko byahurijwemo ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FARDC, iz'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. Kugeza ubu ngubu amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko ibi bitero bimaze iminsi bikaba n'ubundi bikomeje kwibasira uduce dutuwe n'abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge. Byavuzwe kandi ko muri iyi mirwano harimo kwifashishwa intwaro ziremereye zirimo indege zitagira abapilote zizizwe nka drone n'imbunda ziremereye, ibintu byakajije umurego n'ubukana bw'iyi mirwano. Kugeza ubu ngubu ndakubwira yuko ibintu byamaze gukomera no kuzamba ku rwego rwo hejuru cyane. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga ko ibyo bitero byibasiye uduce dutandukanye turimo Rugezi no mu nkengero za Pwezero. Ni uduce dukomeje kwibasirwa cyane, tukaba ari uduce dusanzwe tugenzurwa n'umutwe wa twirwaneho urwanirira uburenganzira, ubusugire n'imibereho myiza y'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Abaturage bo muri aka gace bakaba batangaza ko ibisasu byaguye mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abasivile, bigahitana abantu benshi ndetse bigakomeretsa abandi benshi, nubwo kugeza ubu ngubu imibare itari yashyirwa hagaragara, nk'uko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bizamba. Ku rundi ruhande amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko abarwanyi b'umutwe wa 23 bafatanyije na twirwaneho bari guhangana bikomeye n'ibi bitero bagerageza kubisubiza inyuma. Imirwano rero ikaba ari imirwano ikaze, nubwo ingaruka zabyo zirimo kugenda zinagera ku baturage b'abasivile b'inzirakarengane muri ibi bice. Kugeza ubu rero amakuru akaba akomeje kuvuga yuko ahantu ubundi hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane, kandi akaba ari imirwano yo ku rwego rwo hejuru. Reka nkubwire yuko ubu tuvugana uyu mugabo uyobora Loni yamaze kugera Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho biteganyijwe ko agomba no kugera Igoma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yitwa Jean Pierre Lacroix,
akaba tayari yamaze gukandagiza ibirenge bye aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Jean Pierre Lacroix n'umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ONU ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi, akaba yageze mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Ni mu ruzinduko rufite uburemere bukomeye cyane ku hazaza h'umutekano w'igihugu n'akarere kose k'ibiyaga bigari. Biteganyijwe ko nyuma yo kugirana ibiganiro n'abayobozi bakuru b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, azakomereza urugendo rwe mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agenzurwa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo 23, ndetse bikaba biteganyijwe ko agomba kugirana ibiganiro n'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo 23 barimo Bwana Corneille Nanga, umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo 23. Reka ngushimire cyane mukunzi wacu, reka nizere ko ukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Nitwa Mukadza, hani ku Ibendera TV. Mwese mukomeze kugira umunsi mwiza, mugire ibihe byiza, Imana ibane namwe.